yani rastı yani bizim serime ama sere geri Kürt biraz sağdı yani Beytocan endakir. برای بیتوجان به وی هبوکی جبو دنگ امریکای را گهاند کو بیتوجان چیه سردلوانی خواه هنرمند کرد 68 سالی بو و 3 ساله کل همبر کانسر تپوشینه که به هم پاده دا لید دوسته ایلونه دا بردسته سبه لنخوشخانه اکسوی ده کوچه داوی کر بیتوجان جفارقینا آمده و جبر سدمن سیاسی ده نوت ده دویان دا کوچه سویده کریه لیب چار آلبوم خواه موزیکی ده نوا موزیکا کردی دا جیه خواه زیرین چه کر Stranên wî bûne klasîk. Li ser wesiyeta wî li Swêdeyê were binavkirin. Lê hemşeriyê wî gelek xemgîn in ku bi bihîstina xeberan xweş. Komela çand û hunerê a Dicleyê muzîkşen bi stranên xwe Beytocan yad dikin. Celalekîn lêkolînerê muzîkê ye û wiha behsa serhatiya xwe bi Beytocan re dike. Beytocan sala notu diya de berî her Ewropa hatibû neçeme biz neçemê me ev nas kir. Muzîkî erê berî ku derkeve dervan. Wê gavê min nas kir. Şixet pêra zêde nema derbasî Ewropa bû. 5 sal derê jî hate Amedê Medvedeê cabe ev dîtibû. Hinan Beytocan bixwe însanekî mirovekî afîrenêr bû. Yani dafira yek. Ya diya di muzîkê da yek icra heye, icrakar heye, yek jî şîrovekar hene. Beytocan şîrovekar û hem jî icra. Bu hem hêla denk de hem de hêla maqame da hem de hêla peyva da evekî bîrekê kûr hebû têda. Ji ber wê di nava gelê Kurd da dilê Kurda de ciyekê taybet girt. Rûme Soylu jî şanoger e. Ew jî beytonask e. Ji ber ku hemşerî hevdû farqînî ne. Wî jî wiha behsa serhatiya xwe kir. وقتا که از چوم سوید مالباتا ملوره مبتایبت خواست که از هرم زیارت اوی لورا گله کس جه هنه کی فکر دکرند گوتن لتندرستی خو نانیره لصحت خو نانیره جیانه کی برگی بردان دک فلان و بیوان من خواست که از هرم جنبی ابوین بکار راست دیاناس براستی جی وساب پل جیانه خو ندنیرد لیت خوازم ویاجی بویجم بلا به هر کسی بزانه و کو مخابن گله ما پرانی جمریه حزدکه دما کو بیتوجان صاحبو گلک سازین ما گلک کسایتین ما این کو خو نافدار خو انتلیجنسیا ده حسابن بیتوجان بتشتکی حساب ندکرن دو گوتن موزیکا کو او دکه نه موزیکا کو او دکه عربسکه و هنا کی پاش بخستبون لی اویاج بلا رخنه کی به Gelo ser xelqê tesirek çakir. Me pirs kir wan wiha bersiv da. Yani benim rahmeta wî pir me hêşanda yani çawa yani me hêjan de jî çünkü hani lazımatiya stranê û serê dengbêjê mezin ji me re baş e yani em çaxa xwe da wan bibînin pir tiştek baş e lê ana kêm in yani yek hebiye yek kêm dibin ew ji me re jî inkî kêmasî çê dibe li muzîka xwe û gelê xwe ji bûyî havê pêve girê da bi hunerê xwe bi muzîkê xwe bi têkoşînê xwe ve girê da aviya tiştekî pir qîmet bû ji bo wî dema Beytocan tê gotin Diyarbekir mala min e ev gotin wisa hişê me re da bi cî dike bo wî xwe derketinekî wisa pir mezin jî derket piştî çû dîlovaniya xwe lê lazim e ez di vî fikrê de min beriya dîlovaniya xwe xwe derketinek mezin ser hunermendê me çêbiya daha baştir dibe duyaliyê de ez pişek xemgînim jî Hêjayê gotinê ku Beytocan piştî 23 salan di sala 2013 da hatibû Amedê. Hacî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.